Irja, habari wapendwa wasikilizaji wa Bishop. Napo hapa habari, mzifate kwa makini. Tufate kwa pamoja habari ambazo zimetoka Rwanda, mbinu na renio ambazo zimefanyika Rwanda. Sisi tunapana habari kem ambazo zinatokea kwao wenyewe kwa lugha yao ya kiunafiki, lugha ya kiadui. Tufasirie hapa, tuende kwa pamoja. Tufate nini ambacho kimeongelewa hapa, nini ambacho ndajaribu kutafsiri tu. Kwa yule ambaye hajui Kiswahili, tutapambana kwa kuongea Kiswahili hapa. Tufate pamoja kwa pamoja, tupane yaliyoongelewa hapa. Mu ncamake inama zari zibiri. Kwa kifupi, renio zilikuwa mbili, ariko zenda gusa kandi zombi zabereye hari i Kigali. Lakini zote mbili zilifanyiwa hapo Kigali. Inama imwe yari iteranije MRDP twirwaneho n'abasirikare bakuru b'u Rwanda. Renio moja ambayo ilikuwa na fanyiwa ilikuwa na MRDP twirwaneho na wakuu wa jeshi ya Rwanda. Barimo biga ku kibazo nyamukuru cari kivuye muri presidanse yawe. Walikuwa wanajifunza kwa neno kubwa zaidi ambayo ilitokana na presidence ya hariya mu Rwanda, ya pale Rwanda. Bibaza ngo se gutakaza Minembwe byiciki. Walikuwa wanajiuliza eske kupoteza Minembwe bitapoteza nini au bitaua nini kwao. Kutayitakaza nabyo bikijijiki. Na kutukipoteza pia ni nini kama hatupoteze Minembwe ni nini? Ico kibazo rero nico cateranije izi mpande zombi, MRDP twirwaneho n'iki gisirikare cy'u Rwanda. Hiyo ndiyo sababu ambayo ilifanya MRDP na jeshi la Rwanda ambao ni RDF wakutane. Mu kwiga ico kibazo baza gusanga nibatakaza Minembwe bizakurura gutakaza Bukavu. Wakakuja kuta wakipoteza Minembwe bitakokota sana kupoteza hadi mji wa Bukavu. Munifate zaidi, bitapoteza sana, bitakokota sana kupoteza mji wa Bukavu. Audio ambao tunasoma ni ya 10 minute, tuende pole. Kandi nibatakaza Bukavu bazaba bagiye kugira ikibazo cy'umutekano muke mu Rwanda. Na wakipoteza Bukavu wataenda kufanya insecurity kubwa. Watakuwa na amani ndogo kwenye pale Rwanda. Baza kumvikana ko bagomba gukora ibishoboka byose tibatakaze Minembwe mu buryo bemezanije ko hari izindi ngabo bagomba koherezayo. Wakaja kuelewana ya kuwa sababu kuwa hawapashi kupoteza Minembwe, wakaelewana ya kuwa kuko ingine kikosi kikubwa ambacho wanapasha tayarisha batume kwenye muji wa Minembwe. Nuko ndio hivyo ico bamaze kuciga baje no kwiga ku bindi bibazo bibiri. Wakati walijifunza hayo wakajifunza kwa maneno mengine mbili. Tufate hayo maneno mbili basi. Subiza Uvira niko bavyitaga, ni kibazo c'abanyamurenge aba basigaye Uvira abandi bahunga n'abanyamurenge bo mu Bibogobogo. Bakajifunza kwa ingine neno mbili ambayo ilisema koma wanapashwa jirudishia Uvira na gisi wanapashwa
kujifunza namna ya hao Wanyamulenge ambao walibakia Uvira na Wanyamulenge ambao wanapatikana Bibogobogo. Bibogobogo, tukisema Bibogobogo ni ngambo ya Fizi, mu sekteri ya Mtambala, ni huko tunaposema ngambo ya juu hivi. Ukiwa kwenye mji wa Baraka utapata Bibogobogo, hapo watakuonesha. Asante, tuendelee. Kuri iki cyo kwisubiza Uvira, baje kubyemezanyaho ko bagomba kongera gufata Uvira bakayisubiza. Kwa hiyo kurudilia Uvira, waliweza kuelewana ya kwamba wanapasha kujirudishia Uvira, wakasikilizana hivyo. Tuendelee. Ico bacemezanyaho, noneho baza kwiga inzira bazakoresha kugira ngo babashe kuyisubiza. Sasa wakajifunza njia ambayo watatumikisha kusudi wakamate Uvira. Ni ndefu, metuvumiliana. Usanga nibakoresha inzira ya plane n'ubundi bakoresheje bizitwa AFC M23. Wakaona wakitumikisha njia ya plane ambayo walitumikisha zamani, bitatiliwa kwa kichwa ya AFC M23. Tufate wataenda wapi? Bizaze kubagora mu buryo bw'amahanga kutabyemera. Baza kumvikana ko bagomba kuzatera Uvira baturutse muri Haut Plateau. Wakasema tukitokea mu plane, hata communauté internationale itatukondane. AFC na violence sur le fait. Donc communauté internationale itakubali. Wakasikilizana kwanza, kamata Uvira watokee kwenye Haut Plateau. Twende tu pamoja nao tuwaelewe walifanya nini kwenye renio. Restitution hii tuko nafuata. Kandi mwizina rya MRDP twirwaneho. Na watakuja kwa jina la MRDP twirwaneho. Fata bien. Ico kiba confirme muri ubwo buryo. Iyo bakaikonfirme kabisa. Kuri iki cyo kwiga kuri aba Banyamulenge ba Uvira n'aba mu Bibogobogo. Kwa hiyo kujifunza kwa Nyamulenge wa Uvira na Bibogobogo, kandi nayo nibagiwe. Na kingine ni sababu kidogo, bamara MRDP, mwizina rya MRDP twirwaneho. Redi Tabara nayo izahita yishira ku karubanda ikitangaza. Redi Tabara nayo itajitangaza waziwazi. Redi Tabara ambao ni wale wadui wa Bujumbura, wa Burundi, wa ndugu zetu Warundi. Nifateni mzuri, nifate bia, mtufate sisi. Ni watu wa usalama, hatupendi kupitisha kitu chochote kile. Mnajua Kinyarwanda bie, mutatufata. Ndenda polepole na nyinyi. Nabyo ni ibindi birebire. Kuri iki cyaba Abanyamulenge basigaye muri Uvira abandi bahunga, n'aba Banyamulenge bo mu Bibogobogo, ababi Uvira bo bavuze ko ikibazo cyabo bazamenya uburyo bazagikemura bamaze kwisubiza Uvira, bazamenya uko badiringana nabo. Naho kuri Abanyamulenge bo mu Bibogobogo bavuze ko bagomba gushakisha za mayimayi bakorana zigatangira kugaba ibitero kuri bari Abanyamulenge, mu buryo hazaba umutekano mukeya, bakongera kandi bakibumbira hamwe. Twende pamoja, ni hatari wa ndugu zangu. Wanasema eti hao wanani wa Wanyamulenge ambao walibakia hapa Uvira, au watajua namna gani watadili nao. Lakini wale ambao walibakia Bibogobogo watajua namna gani watatumikisha za maimai, ndio wanaziita wa maimai, ambao wanatumika nao, waanze kupigana, waanze kupiga wale watu wa Bibogobogo, kusudi wajue namna watajiintroduce namna gani. Tufate pamoja. Je, wa maimai muko pamoja na M23? Nani ataanza kupiga Bibogobogo? Tumfuate bia. Nani ataanza? Twende pamoja. Kongo ni yetu, tutajua kwenye mtaficha mia. Impamvu yabyo
iki kibazo caje mu caba abanyamurenge ngo nuko aribo batuma koze yabo itakaza agaciro. Bakasema hawa waliobakia na wale wa Bibogobogo kama wapiganiwi, hawawapigi vita, ni kusema inamaanisha valere ya hii vita yao wanaopiga, wanaopambania inapungua. Hawa waliobakia hapa manake ni maadui wao, wale wiko Bibogobogo pale wataitilize tena sisi wa maimai ambao tunaitwa kwa sasa wazalendo. Mungu samea hao watu. Pole sana. Twende pamoja tufate wanasema nini. Kuko barega FARDC bakarega n'igisirikare cy'u Burundi ko bihaye bikorera abanyamurenge genocide. Noneho kuba barasiga kwa kuwa wako wanasema eti jeshi la la Kongo na jeshi la Burundi linawafanizia genocide. Sasa hao waliobakia sasa walibakia je na genocide iko? Kwa nini hao wanabakia? Valeri napungua. Twende pamoja. Noneho kuba barasigaye Uvira kandi barinzwe n'ico gisirikare cy'u Burundi na FARDC bakaba amahoro, bituma koze yabo ngo itumvikana, mbese ngo bagafuza iriya genocide bavuga bakorerwa. Bikasemekana kwa nini wanachungwa sasa na FARDC na jeshi la Burundi, na ijapokuwa wanasema kama Burundi na Kongo wanafanyiziwa Wanyamulenge genocide. Sasa genocide sasa imetokea wapi? Kipindi hao wamoja wanabakia, inatuma koze ambao wanapigania wao haipo. Wandugu, tuvumiliane. Niko mu 12 minutes na 10 seconds twende tuko tunafafanua. No mu Bibogobogo nuko abarundi nibo bahari, hata Bibogobogo ni vile, Warundi ndo wako hapo. Batangiye gusubira mu mihana yabo ko babivugaga. Sinzi ngo hari n'amasoko bamaze gufungura hamwe nyine n'ababe. Eti watu wa Bibogobogo wanaanza rudia mingine yao hadi masoko wanaanza fungua, kwani jeshi la Burundi linaenda usalama mzuri pale. Mambo ya genocide haina tena nafasi, koze imepungua. Twende pamoja nao. Bembe n'abafurero batangiye kuragira inka aho zitageraga. Eti Wabembe na Wafulero wanaanza chunga ngombe ambapo fasa wakuwa nafika, wanabeba ngombe wanachungia huko. Wanyamulenge wale walibakia Bibogobogo nao wanabeba wanachungia ngombe huko. Koze naonekana imeharibika. Twende nao. Rero uyu mutekano wabo bahabwa n'abarundi na FARDC araba bari Uvira araba bari mu Bibogobogo ngo bifuza genocide bavuga, bashinja leta ya Kongo na leta y'u Burundi. Hii amani ambao wanipewa wale walibakia Uvira na wale walibakia sijue Bibogobogo bilituma ile genocide ambao wanajidai wanafaniziwa banemetra en cause wale watu ambao Wanyamulenge walibakia hapa na wale Bibogobogo. Twende pamoja na hiyo audio, tutafuata restitution yote ya Rwanda, tufate watu watufate bien. Noneho ngo ntibihesha agaciro, bigatakaza agaciro koze yabo. Nuko bamaze kuvuga gushaka izi mayimayi babwiye MRDP twirwaneho ko ariyo igomba kuzashaka izi mayimayi zitangira kugaba ibitero hariya, bagakorana bakasapotinga ibyo bazaba bashaka byose. Kugira ngo nkiveho nanone nuko MRDP nayo yaragiye itora abagabo 4 twende. Wakasema wakaamua ya kwamba MRDP ambayo ni turwaneo njo inapashwa kutafuta wa maimai wazalendo ambao wataanza kupiganisha wale Wanyamulenge wa Bibogobogo, na MRDP njo itatoa msaada msaada kutoka Rwanda kupitia MRDP turwaneo kusudi
wapambane na wale walibakia Bibogobogo. Kwa hiyo ndio itakuwa chanzo kubwa kusema ke mambo yameenda haribika. Na MRDP imechagua wanaume waine, tufate vizuri, waine. Biheza misyo abo bagabo bane nibo bahaye baganira na za maimai. Wanaume ine ndio walikuwa wanaongea na maimai, maana wazalendo waine, wanaume ine wanaongea wa maimai. Wa maimai wazalendo, tusikilize bien, tufatane bien, twende polepole mu kuzakora ico gikorwa. Mukutumika hiyo kazi ni wazalendo watatumika. Nuko yagenze mu ncamake. Inama yindi ya kabiri ingine renio ya pili ilikuwa tufate, ilikuwa ya nini? Twende tu. Igisirikare cha abasirikare bakuru b'u Rwanda RDF na bamwe mu basirikare bari barajanye na Gakufi mu Minembwe. Wanasema jeshi la Rwanda ambao ilikuwa nashindikizwa na Gakufi yawezekana ni wa MRDP. Tufate pamoja, tutasikiliza nini ambacho kitajiri hapo mbele. Tufatane bien. Iyi nama yarimo yiga ku kintu kimwe. Hii renio ilikuwa najifunza kwa neno moja, Tufate. Mu Minembwe nyine babanaga na Gakufi. Inzira ngo bashobora gukoresha kugira ngo iriya twirwaneho yemere mabadiliko. Ilikuwa najifunza MRDP iangalie namuna itaitika mabadiliko gani ambayo watapasha fata, tuyafate pamoja. Mabadiliko gani wanaongelea hapa? Badirishwe cyangwa se inzira bakoresha kugira ngo ije mu mafunzo nayo hariya muri training. Aba basirikare barabwira ati n'abantu twabanye tuzi 100%. Babahurubwira ati nubwo muhagurutse igisirikare cya RDF cyose wo kwemera bakarwana bagashira, ariko nta mabadiliko bazemera. Renio ya pili ambayo iliongea ikasema hawa wabwana waitika nao kubadilika, wabadilishwe waende kwenye mafunzo kama vile wengine ambao waende kule kufanya training, kama training gisi mnasema kwenye lugha ya Kiswahili. Wakasema hapana, hawawezi wakaitika hata mkaleta nini. Tufate, wataishia wapi? Ngo bakomboke, ngo baje ahandi, muza n'izindi ngabo iwabo. Ico ntibazacemera. Turashobora kucemera kubabwira ikintu cyo kuja mu mafunzo tibagikozwa, ahubwo borwana bagashira. Wakakataa wakasema kuliko wende kwa mafunzo huko kwenye wanaendaka kama Rumangabo kama wapi, wakasema bora wao waishe, wakufe, waishililie. Ndo wakaamua hivyo wote, wakasema bora kuliko watuletee tukomboke. Kama kukomboka ni kusema mutation, wawamite waende kule ngambo za Rumangabo, waende jifunza, waende kwa mafunzo. Wakasema bora wao wanaweza kupigana mpaka waishie huku kwao, ndo hivyo, lakini hawataenda kwenye mafunzo. Wanene walisema vile MRDP turwaneho, tufate chocho mucibagirwe. Nuko noneho baza kubabaza ikibazo cya kabiri, se none muri bariya viongozi babo ni bande bari ku murongo wa mbere, ku mustari wa mbere mu kutumva ibi bintu? Wakauliza neno la pili hao waturwaneho, je, wanani mu viongozi yenu ambao wako kwenye mstari ya kwanza kutokusikiliza haya mambo ambayo wanaowaambia viongozi? Wanasema waende kwenye mafunzo, wawagomboe waende jifunza, kisha babalete wengine wanajeshi Minembwe. Wanani wenye kwenye nani muongozi wa kwanza wenye kukataa hii neno? Twende pamoja.
babahaye amazina yabo, bamare kuyabaha baza kwigana ko muri operasiyo yo kwisubiza Uvira ya MRDP wakawapatia hadi majina yao, wakajifunza sasa operesheni ya kujirudishia Uvira. Tuendelee. Nyine twirwaneho, ndavuga ni mu izina ryabo. Iki kibazo cy'aba bantu baba ofisi cyangwa se ba viongozi bo muri twirwaneho bari ku musitari wa mbere mu kutumva kubadirishwa no kuja mu ikosi, iki kibazo ngo bazagikemurira muri operasiyo. Wakasema hawa viongozi ambao hawataki kusikiliza onyo ya kusema eti waende kwenye mafunzo, wakasema mwa hiyo pesa ambao watapanga ya kuingia Uvira, hiyo probleme wataimalizia kwenye operasyon. Operasyon watamaliza hiyo tatizo kama watakuwa wanawaelimine. Tunajua mbinu za Rwanda, acha tuende tu watamalizana wao kwa wao. Maana kama tutakuwa na waelimine hapo hatujui. Tuendelee. Abandi bazaba basigaye ngo nibamara kugera Uvira, kubera ko atazaba bagifite ba viongozi babo, ngo bizaborohera kugira ngo bababadirishe cyangwa babajane mu makosi, mu matreningi aho bashaka kubajana. Bikasemekana ya kuwa hiyo operasyon ambao walipanga ya kuingia Uvira, maana wale viongozi ambao wasikii watakuwa elimine mu operasyon. De façon que wale ambao watakuwa viongozi wadogo wataingia Uvira, wakakuwe kontre kwenda kunani kwenye mafunzo, wakaingizwe kwenye vikosi vyao bila kukua MRDP, bila kwenda kwenye mafunzo Rumangabo. Tufate vizuri. Aho ariko baza kugaruka ku ijambo rivuga ngo se bidakunze ko twigarurira Uvira, wenda intambara ikatunanira ntitubashe kwisubiza Uvira, aba bantu bizagenda gute kugira ngo nanone bemere mabadiriko cyangwa se bajanwe muri kosi abaga bazaba basigaye? Wakasema baada ya kuelimine bale wenye watakatala kwenda mu mafunzo kule Rumangabo. Sasa na operasyon ikishindikana kukamata Uvira, sasa hawa wengine batabakia, tutafanyaje kusudi nao tukawa kontre watufate tuende huko? Tufate hawa watu mzuri wa ndugu. Nanone baza gusanga ko ngo bizakunda kubera ko bazababwira ko intambara ibananiye, atahubwo bizaba byoroshe tuzabashorerana na base na banyina, kuko ba viongozi babo ntibazaba bakihari. So baza gusanga muri izo nzira bigarurira Uvira bizakunda kugira ngo babashe kujeririya twirwaneho, kuko ntizaba igifite viongozi. Intambara yabananira ntibafate Uvira. Nanone wakasema viti kiwazidi sana kufika Uvira, watasema no, watatushinda tena kuongoza, kwani watakuwa wako na viongozi wataishia kwenye operasyon, watakuwa na waelimine wao wenyewe, watawaelimine. Kumbe wakishindwa kufika Uvira ni kusema ya kwamba watawakontre kwenda, kila mtu watambeba yeye na mama yake na mzazi wake, wamfikisha hata kule kwenye vita. Sema hata mawe uko naenda kweli. Pole na Rwanda ndugu yangu. Bizabakundira nguko bazababwira ko intambara yananiranye, babashorere. Nanone ba viongozi ntibazaba bakihari. So nibyo bize, ariko urumva iyi nama yindi bayihishe MRDP twirwaneho kubera ko barimo biga ku kibazo cyabo. Nizo nama zibiri zabaye ejo bundi mu ncamake. Nibyo bize. Urakoze. Asante kwa wale ambao wanatusikiliza. Hiyo audio inaisha, mtatuvumilia. Ni audio ya 10 minute, tumeitafsiri kwa 24 minute kama vile walivyotuomba tuifafanue, wengine na wafate. Mambo iko nguvu wa ndugu zangu. Ndio hivyo, tufate bien. Ni kusema ya kwamba
MRDP kwa danger, Uvira ya danger. Wale ambao wanajiita ni uadui nao watapigwa, kumbe kweli hatari. Sasa tufate kwa makini na tuwe makini zaidi. Pla zote za Rwanda ziko nje, wanaofanya kazi ya kutumia hizi tuzitafsiri kwa wale ambao hawajui lugha ya Kinyarwanda. Tuko pamoja nao, tutapambana hadi mwisho mpaka tone la mwisho. Huyu ambaye anayesema ni Bishop President IRCCOB ya VDP, ambayo tunatafsiri mambo haya ya Kinyarwanda. Twende pamoja.